मरुई पाव खरा अपडेट तौजरी सही कुंद्रा की मतुंग द जम्मू एंड कश्मीर सिनेमा हॉल हांगदोखरे हौकी सही कुंद्रा रों की मतम असिदा जम्मू एंड कश्मीर सिनेमा हॉल हांगबा यातन लेरखिबा अदु अमुक नहुन हांगदोखरे एंड ऑफिशियल ओइबा पाव अमदा फंगदोखले जम्मू एंड कश्मीर की लेफ्टिनेंट गवर्नर मारोज सिंह श्रीनगर वैली मल्टीप्लेक्स थिएटर सांगाग्रे श्रीनगर कश्मीरी पंथिन मपु ओइबा इनोक्स मल्टीप्लेक्स मपुंफाना लोइसनब होनबदा सही मंगा की मतम संखे इनोक्स मल्टीप्लेक्स असिगी सीट कैपेसिटी समंगानी मसिदा मूवी थिएटर अहुम लै हाई सिक्योरिटी जोन ओरिबा बादामी पार्क कैंटोनमेंट की मनाक नगनब सेफोरादा मतम का चुनरब टेक्नोलॉजी सिनेरग सिनेमा थिएटर अदु साखिबने बिजनेस की इमुंग मनुंग अम्ब ओइना हौरखिबा कश्मीर पंडित असिना थिएटर अदु हांगदोफगी एरिबन काखे श्रीनगर इनोक्स मल्टीप्लेक्स थिएटर अदु संगाखिबदा मियाम थगत पफोंगदोखे हौगिबा सही अहुमरोम की मतम असिदा जम्मू एंड कश्मीर सोशियो इकोनॉमी के रिवोल्यूशन अम्बलाक पाउखरे मासना कश्मीर मियाम की अनिंग अपंब अमदि मंगजरिपा मंगलान चिंगदो थपगोना पांगथोप ngamlagani हाइरे मखतारक अतोप पाउदा मालेम मसी क्वारिकी चाउबा खुदोंथीबा अमगी मनुंगदा लैरे हाना यूएन की चीफना मालेम की लुसिंगपा सिंगदा फोंगदोरखरे यूएन द पांगथोकलिबा लीडर्स मीट यूनाइटेड नेशन की हेना हौजिक हौजिक मालेम पुंबा असि ख्वाइदगी चाउबा अवाबा अमते खुदोंथीबा अदुगी मनुंगदा लैरे मासिदगी गाक्थो हौनदबा लेबा क्यागी लुसिंगपा सिंगदा सेक्शन वाफम फोंगदोखरे हौकिबा सही अहुम असिगी मनुंगदा मालेम पुंबदा थोकलिबा अमगा अमगा यानदबा अमदी होंगलकलिबा अहिंग असागी सांग लोइनना लाइरबा अमदी मानदबा सागथुंगी लानफम सिंगे मातांगदा पुखल अतुना बिफम अतुना भांगना तोंगान तोंगानबा वाफम सिंग छांदोंगना थमगे मिफम अतुदा मालेम की साक्ति हेना पारबा लेबाक सिंदा रशिया अमदी यूक्रेन की लानफमदा हेना फतबा फल लाकनदबा खोंजंग चंगचली हानस मांगना थमगे लेबाक नमित पांगथोखिबा लुसिंगबा सिंगी मिफम अतुदा सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस नंबर ओइबा ओवाफम थमलादुना मखोइना तौगदबा थबगसी अखोइना लेरिबा प्लांट असि खक्तंग कनबा अदु खक्त नते मालेम से हौजे हौजिक मई सागलिबनी कोविड-19 की लाइचना मालेम पुंबा नाइखाइबदगी खरा सा फरकपदा ngairgai मतम मसिदा मालेम की लेबाक एहम मखोइ की सेल थुंगी अमदि लेबाक की सखो थौरांग से अमुखना हंचिनरबगी वाफम का आउथोक्तुना लालोमदा हेना माइ ओनसिनरगली मसिना मरम ओइदुना अखोइगी महि मसिंग तंबा हाक्सेलमदि नुपीगी शक्ति की मतंग द चाउना अमांगबा पुरकन हैबसि खंथदे आइनम यामदा थमगे सही की ओइबा हाई लेवल ग्लोबल गैदरिंग अदुदंगासी गुइड्रेस नमहा की ओइबा मालेम की लुसिंग बसिना लौकदरिबा मरुइबा थौदांग सिंग मतंगदा मरिक जुंबा वफम सिंग फोंदोकी मतुंग ताबदा यूएन की स्पोक्समैन स्टेफेन दुजारेक न फोंदोरखिबदा ओइरकलिबा मालेम की अहोंगबा अमदि पामदबा थौदोकसिंग असिगी वरोइसिन अमा पुरंगनानबगिदमक मालेम पुंबगी ओना मसा मसा की मरमदम सिंगी मसोइ तारबा वखल सिंग पुनमक पुखनमिनदुना अखोइ का हेना साथीबा फिबम अमदा खुदोंग थीबा कया मयुगनादुना लैरि हाइबासे पुथोरकलबा मतमददा सोल्यूशन पुरकपा ngamgani हाइबा वाफम थमगे दुजारेक मखातना फोंदोकिबदा मागे वाफम असे सुगर कटिंग तौबा मपान थोंगदा यावना मालनबा मनुंगदि चुमदबा अदोंबा वाफम नते मांगनो फोंदोलिबा वाफम असदि अखोइगी थोंगी आशा अदु हतंग येंगलगा अखोइना पाइखटकदबा ताउसिल अदुदनी हाइबा वाफम थमगे हांदक फमलिबा मिफम असना मालेम की अनिसुबा लंजाव की मतुंगदा यूरोप द फंबा ख्वादिगी चाउबा उंबुदरा तरेत छोबा मालेम की लुसिंग बचेगी जनरल असेंबली मीटिंग नि हाइरे रूसिया ना पाकिस्तान द थाउ सोरन गदौरी पैसा कोना पीबगी बस द रूसिया ना पाकिस्तान द गैसोलिन पीट अनबा सेम साखरे अनगासी की पावगे सोर्सिंग हाइरे यामना मरु एबा डेवलपमेंट असि ममंग सेल द पाकिस्तान की प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ ना रूसियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन का उनदुना वरी सानाख्रबा मतुंगदने सांघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की नकल द लीडर अनि द वरी सानाबदा पाकिस्तान द थाउ गैस गेहू सप्लाई तबगी मतंग द खना के हाइरे इचाउ नमरम ओइदन अमुक हेना इकोनॉमिक क्राइसिस माइक अदिबा पाकिस्तान रूसिया की थाउ सोटपगे वाफम जे रूसिया की मथक द अकनबा सैंक्शन थमदलिबा यूनाइटेड स्टेट्स ना फोंगना यारिंग तबत पमक्ति तौद्रे सेंट्रल एशियन स्टेट सिंग द टिंगलिबा रूसिया की गैस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सु अफगानिस्तान फावरगा पाकिस्तान द यौशन बियाई हना रूसिया की माइकैना हौदोरखी एंड पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा मोहम्मद आसिफ न प्रेस कॉन्फ्रेंस अमदा फोंदोखे जज सिंह क्यानकी बगी मयुक्ते इमरान खान के मदद द टेरर चार्जिंग लखथोकना पुलिस द ऑर्डर तौग्रे हालांकि पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर इमरान खान न असौबा अवाबा कोकपोइना हौगिबा थागे रैली अमदा इस्लामाबाद पुलिस के ऑफिशियल सिंह अमसोंग नबीजा संबदा की पीपो वांग सिंगांग की दौ ngang की बकी तमक महा की मदद
Sigiba terrorism ki baran sing adu lauthokna da bakok thong bakot amana ngarak ning thok abon mit police da order tawgre August kunda rally amada khana sedition ki maral da fa ki ma ki tengpang pa savas gilda satha ki police da to ki matang da bakok thong ba police official sing election commission amasung political opponent sing ki batak ki sing pan gani aina ki han ke police na hajar ki badagi savas lake Kilgate namit dinigi physical remand I have a fake by distant district and session judge Zebha Chowdhury dasu mahaki batak thabak laukat kani Madugi damaktam hak masana thawang tawro haina Pakistan Tehreek-e-Insaf PTI gi party gi masagi sahi humpoga mapan choraba chairman atuna haike magi warol adu gi pungkhara gi tungda khan bo police judiciary amasung atai state institution sing the kian bagi damak anti terrorism ekima khada maral seke Man Islamabad High Court case adu sing naki amasung court adu gi chief justice Adhar Minerla na lusing pa member ani ki bench amara case adu hearing tauke While adu lautholadan bench aduna anti terrorism act section 7 ki makada siri pamaran sing adu lauthona da batung da case asida adai sanction sing ki matang da proceeding sing adu marile da form da makha sa thaba yagani an order tauke Khan ki matagda section 144 thugai pagi da makta basung kona atai section sing ki matang da su FR adu da maran sing hapja lake Hapsalagli sing adudi santi thugai na bagi aning baga loina da section 594 criminal gi oina ki han baki damak section 506 Pakistan Penal Code ki section 188 jawre Russia China amasung Afghanistan ki matang da mahaki maning tamba foreign policy warip sing adu gi maram dagi mangwan da pandam thamba US na lusing pala utuna ba ambagi charuni anamang na hai ki pamha ki leadership ta no confidence vote amamai thira batung da mabo sakti pai ba dagi lauthoke Cricketer dagi politician ola kiba lisingani tara kanipan dalenga ki sakti pai ki Imran Khan Parliament da no confidence vote amata tan thok pada amata ngar Pakistan ki prime minister ne magnitude 6.9 jauna ha ki ba yorna Taiwan gi mega base mafung pana makan ta khalam le Taiwan ki khan of da sariba meter saruk sang ba thong ado hauki par mai chin beta reactor scale da 6.9 magnitude jauna ha ki ba yor aduna baram oiduna Aire leva kasi ki khwadi ki sang ba thong asi mafung phana bangan ta kan khre aire drone loruk pa footage amadolak pa nongpok thang ba walin country asigi gawri yaw bridge asi maset kya thokna tek to na ta ba ki saktam ulakre sathi na kan ni ki ba adu na maram oiduna asang ba thong adu saruk kya thokna tek to na ta ke bani haire Taiwan da ki ba 6.9 gi yo adu na leba ka segi mioi ama hat ke ba ka loina na samagani fuga taruk na ka hena asoga pan kan ge Yo ha ki mama phom asi leba ka segi mi yam na kung na taba Sisang township ki mafam amadani akan ba yo adu na maram oiduna township adu ki manak talaiba Mathol wang bujum sing ningkan ki badana tana pochai powa train kya su trade dagi na tok tula apanga ta kya thogan ke panbaga segi matung da yo ha ki ba asigi matung tarak pa phal loina leba ka segi tsunami laku yai anasu akan ba section kwa phong tok na rakre leba ka segi weather bureau na phong dorok pada ha ki ba yo aduna tawal leba ka se Mafam punamak tanik bagi mi pai ba pokhan ke leba ga sei konu ori pa tai fai de lai riba building sing de ke yo asi ki matung ta ba so island as de lai riba miam hausik su mi pai na ri haire maka tarak wa atoba pauda Ukraine gi lamdam mari Russia da tension na ba bahut tau ga dore Nongbo Ukraine gi Donbas manung chana lai ba Donetsk samasung Luhansk lamdam gi separatist leader sing na ma koina Kanton Tauriba territory sing Russia ki saruk ama ohna na bagi damak Seoul asigi aroi ba saruk tagi pot thadana ba auna ba thorang tauri aina law thokre Ukraine ki kharom da Russia na kudum chaliba Kherson amasung Zaporizhia ki Russia na kanton tauba saruk khara da su bot taura gani haire Lagli bera numit gi referendum sing pangthok pa hora gani ana law thokliba si Russian President Vladimir Putin ki yamna dakda ba elai amana su darkar da ba khongthang ni ana phangtok khra pa matung dani Luang sa masung Donetsk po Russia da tension ba matamda ngamkhai nauna jathok ka doi ba adu ambuk hongdok pa yaro ya masung matana maram oduna Russia na masagi anu ba ngamkhai ngak thok na ba rai ba pampai ami hekta sinarak pa yai aina Russia gi hanagi president Dmitry Medvedev na phongdok ke nangbo Ukraine gi Donbas labnam da bot pangthok pa ba si sungsoi chodana Russia da tin ba pami ai ba bona mai ba kani atu masi noksuk lebak singda recognize taw ka da ba di laite Referendum pangthok tuna Russia da tension gi bata arabadi Russia masa ngak thok chana bani ai tuna lan amuk hena kan kan da ba masong kahen ba khulai sin rak ya bagi akiba leire
Maragasida referendum pangthokani arba Luhansk da Ukrainian forces na landaduna khungang aba khudum chanchan khraire. Luhansk gi Ukrainian leader Serhiy Haidai na claim tawkiba matungina Russian lan mising Bilohorif ka khungang da ki senthok khraire Luhansk ke tai mafam tari Russian forces na Ukraine ge counter attack thengna na bahonari aina Haidai na haike. Maragasida Russian back tawba repelling na control toriba Luhansk tagi Russian lan mising lanjana ba haure. Russian back tawba separatists in the control toriba Luhansk town ama Ukraine army na mapung pana lausin kibaga loinana. Mafamutu da hana control tawdu len Russian lan mising chena ba haure. Amarum da rebel sing aduna Luhansk Kherson da referendum pangtok na ba akan ba. Dawi da Ukraine official report amagi matungin na fangtogle. Ukraine gi lan mising na nokpok thang ba city Lisi Sangs kamarak nagnaba village ama abukana lausen kiba asna Luhansk region ase. Russia na mapung pana control toba region oiba ngamkidre. Luhansk region ki governor Serhiy Haidai na hai kibada Ukraine ki armed force na Bilo Herika mapung pana control tawkre. Bilo Herika haripa mafam asi Lisi Sangs city ki chidai oirap na leiba mafam amade. Aikoi na tok matam da lamdam atu da leiba Russia ki lan mising ko sumji chitpa gumna taktok pangam lagane. Step by step amadi centimeter by centimeter aikoi ki Russian invader sing na mafung pana leverage tawgane. Telegram da share tawki ba video footage sing da Ukraine ki lanmi sing asida Russia ki lanmi sing hana occupy tawrum beres ki lambi sing da patrolling chatpa ki saktam ubo phangle Russian force na hoge ba tha ani makha ki matam asida Luhansk province ase occupy tawtuna laki bane. Ukraine ki lanmi sing matam sangna amati akan bamong da lan thengna pa matung da Luhansk province ki manung channel ai riba lamdam adu amkan lausin bangam kibani July tha da Ukraine ki lan misina Sividonetsk amadi Lisi Sangs city dagi handokna na bawarip law kibani. Augiban mit taragan ito ni gi matam masida Ukraine ni regiments in awang nokpok thang balamdam gi sarok ta counter offensive sa tharaki bad angak pamahong amada settlement sa hom hena leverage to bangam kibani. Russia gi unit sing Ukraine ki lan mising bayok na pangam datuna chen kibani. Ukraine ki lan misina abu kana lausin krabal lamdam masi walls ki dangkhamuk jawba lamdam gi sarok ne ningthau ga banamite Ukraine ki lan mising asina Lisi Sangs city da sang chelakle abek unconfirmed over report amalai Aujicha directly bathong asina marab oraga Russia na Donbas region na simbapung phana kanron to bangam ka doribra abek wang amalakle Donbas region asida Donetsk amadi Luhansk manung chana lairi bane Marsha de Russia ki President Vladimir Putin na hai ki bata Ukraine da taribe special military operation asige panda moina Donbas region mafung phana kanron to bangam le hai ki bane Masi marwai na bhangna Ukraine capital city ki auxin na bhona bada mai pa khitraba tungda chatharaki pathawong ne Hauki bathang sa namita Russia ki lanmis na Kofiyang city da bomb kapsin da na akan bamawang da lantasin ki bagaloy da na Osk river ki nopok tang bacharuk da defensive over poison ama athoba matam da semkat ki masida masing jamla ba Ukraine ki miwi kya amba evacuate ta ukre Ukraine na hai ki bada irai tumita makoine city asi kanton to bangamle aina phangdo ke bane Armenia amadi Azerbaijan ki marak da khuthong na bada Putin na nuai da phangdo kre Hana Soviet ki manung channel leramba Armenia amadi Azerbaijan ki marak da khuthok na bada nuai da fogi ana Russia ki President Vladimir Putin na phangdo kre Russia ga anak pemari lainari ba Armenia amadi Azerbaijan ki marak da itihas ki waiba yengthi na balakliba Nagorno-Karabakh ki wathogasi wari chanaraga solution ama purakna da bagi wafam taksele Hauki ba Seoul da Armenia amadi Azerbaijan ki ngamkhai da kan bamau da khuthong na rakbada ki nakalani ma ki hoina Mioi chani ki matak da sikhrapani English ngani kun ki matung tarak pada khwai gi sathi boina khuthong na bagi thawdo ga do thoki bane mata madu da Seoul tar ulom sumna Armenia amadi Azerbaijan ki marak da khuthong na ki bagi thawdok cha thaki bada mioi lising taruk samanga rom ihana sikhrabane Russia na su santi ki dil ama chatharaga peacekeeping force cha kya thajila ki bani aikoina Armenia amadi Azerbaijan ki marak da yari ba makai pawning pha thajuna leiraga ceasefire ki niyam ngak na chatna bagi wafam taksile Russia, Azerbaijan amadi Armenia so joint statement ama peki US Secretary of State Antony Blinken na Armenia amadi Azerbaijan lebak ani ki marakta santi ki dil ama chathanar ba taksin ki matung tarak pada Russia ki President Vladimir Putin ki wafam asi pangdora ki bane US House Speaker Nancy Pelosi hauki bathang jamita Armenia da khongjat pangthoki ba matam da Azerbaijan bo Armenia da nyam kan attack tawe Hada baral si ki bagalo ni lebak ase ki sovereignty attack to bagi thawang ado akan ba maung da condemn tawke US na diplomatic ki oiba khongthak paikhalak libasi marwena region asida Russia na lawrak liba role asi sing na rakpa gum thok lebane Ukrainian forces na Russia ki tanks sing sinatuna landana na ba honari
Ikui kuitana Ukraine gi awang nongpokta yamna chawna lan maiwa khiba Ukrainian forces na lanbong da Russian forces na hundok lamba battle tank kya sinaduna makhatana Russian kudum chatur leriba area sing da landhana na bathorang tawkhre haire Washington the based Oba Institute for the Study of War cover think tank na phongthokiba matungina Russian forces na hundok lamba T-20 tank sing Ukrainian forces na sinaduna Russian na kudum chalaka leriba Luhansk lamdamda landana na bathorang tawre haire Ukraine na satharba counter operation da miwaibadagi Russian landmi sinamakwagi hena quality labor equipment sing hundok lamda gasian kibani mangtak labor equipment sing dagi di ningthinas sinaba yari equipment kena masing jamna hundok lamda gasian ki an institute asidhai ke Ukrainian army asi lantuk tangai mamang daleramba makwagi tank masing dagi hausing na hena yamna laire haire Thasi ki agan basarukte Ukraine na makwagi ani soba khwaidagi chawba city Kharkiv ki akoi bada yamna chawna counter operation satharake Hana dagi hona ningti da lalong amata jathok tana Russian landmi sing mi paiduna Russian landmi sing mi paiduna bisam sing ki kar jauna ari bagari puraga sian ki badagi Ukrainian forces na yamla pateng ammunition amasu atai khulai sing seize tauke Margasida Ukraine ki kharom da su Ukrainian military ta landa bagi thabak kana sathari Russia ki ammunition paifam sing command force ani amasung electronic warfare system ama thogai khre Han institute adun haike Ngasi agan bada Ukraine ki kha military command phangdo khiba matuk ina Russia na kudum challaga leriba Nova Kharkov city manakda Russian landmi amasung khulai sing puduna Dnipro turenta holaki ba sahasama Ukrainian forces na thugaituna loban khre haire Adopa thaudok amadana Ukraine da landa vada yamna chawna saruk yariba Russia ki private militia di Wagner ki website hack tawkhre haire Ukraine information technology army na Screenshot khara thagalaktuna Wagner ki website adu asiba Russian landmi sing ki photo ngak to waina togan ki aire Maragasida British military ki pahuk matungina Ukraine ki yamna thapna kafa yaba mission system na attack tawraga tra haina singna badage Crimean Peninsula ki station da thamba Russia ki kilo class marine sing su kha Russia rum da puthokre aire English sing ani tara gambari da Russia na kudum chanchen ki ba Ukraine ki Crimean Peninsula ki Sevastopol naval base da leramba Russian submarine singado mainland Russia gi Krasnodar krai da photogre masi landa hong balak bo amasung Ukraine na yamna thapna landa ba ngambagi mapangal phangkhiba dagini ana British military na haike Ukraine nuclear power plant da misan na palam ga da bakajik tangai ki meter sahum lafada pokai gre Ukraine ki khatang ba Mykolaiv origin da ningthau ka bagi angan bada achauba Russian missile ama nuclear power plant amada palam ga da bakajik tangai ki amasung somdagi meter sahum lapada pokai ki ani Ukraine military staff na Twitter da haiki amasung pokai ba amagi video ama thagalake social media da thagalak pa video adu da Ukraine ki armed force ki general staff adu na Russia ki missile adu South Ukraine power plant ki meter chahum feet sahpan marfu gamba mari rom lapada ta ke video adu na bidangi hang batia adu lapak to mafam da pokai ba adu da ki khudak ta pungan ngalak pa dot ke Misal attack atuna matam khara power fangan kide nuclear power plant atu ki territory da building singi thongnau sing choki and official sing hai ke Newsweek ki matung ina Ukraine ki state nuclear enterprise inar gotam da ningthauka bagi ayuki angan bada plant atu ki industrial side da thoki bani ana pokai ba atu ki matang da su pau perake nuclear plant atu ki reactor sing dagi fed lising ama fada mufam da pokai ba to thokra ba fawu da reactor ahum adu loina mausa gum da makha na thabak tauke Amsong plan adu ki staff amata sokiti ana makhoina haike plan adu ki hydro power unit singi manung dagi amba amsong power line ahum to ke maso nuclear plant ki building sing gi thongnau cham prophena kai ke ana energo tamna aike Russia ki military ki nuclear terrorism ki thabak sina malem pumba po akiba pire anova disaster ama thokpa mangjuna da thingau na da bamba khoina khudak ta lep ka dabani ana statement adun haike Atobana kalamada Ukraine ki President Volodymyr Zelensky na su Telegram da pokai pa adu ki video ama thagat ke amasung ya tega du kandem tauke landarak basing aduna amuka na kapo pamle adu nuclear power plant ha haibasi karino haibadu makhoi kaukre Russia na malem pumbu bu khudong thiale matam theng thadringai da aikona masi thingau ka dabani ana mang na haike Ukraine ki nombuk thang barom da nuclear power plant Europe ki khwadi ki chawba Zaporizhzhia plant adu ki matang da thakya Nunang ki bagi matung Ukraine ki adi sabab khwadi ki sawba tabak tawriba nuclear station no wariba South Ukraine plant manakta misal ete gadu satharagi bane
अदब यूक्रेन अमसुंग रूसिया अनिमक रूसिया हौजुक पारिबा तोबो यूक्रेनियन चेन ऑपरेट तौरिबा जापोरिजिया फैसिलिटी अदुगी मनाक्ता आर्टिलरी सेल अटैक तौबगी मतंगदा अमना अमदा हन्ना मराल सिनाई NSNM अमसुंग सेंटर की पेज तो याइतोक्रे भारत सरकार अमसुंग NSNM अनेक मरक्ता निगसे न्यू दिल्ली दा नागा पॉलिटिकल इशू की मतंगदा वरी सानागनी हना तौरंबा दु याइतोक्रे हाई मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की जुजिंग अमसुंग NSNM की मिहुजिंग अदुगा वरी सानारबा याइ हना पाउगी सोर्स समना हाइरे पावसना मखा तना हाइरिबदी नेगोशिएटिंग पार्टी अनेक मरक्ता ngasi asi wari sanakani hana taurombani atabo wari sanaba adu yaithokibagi maram chapchaba khangdre panbayabadi NSNM amusung Bharat Sarkar ani marakta makhatana wari sanana bagidambakta ngase NSNM gi mihoitari na sab delegation ama Delhi da thongkrabane pesto gasida NSNM gi meke dekhinaga flag amusung constitution ki wafam marwe agenda on pukhalakpadagi sahi asigi metha dagi wari sanaba adu makha chatarba yadana makha chathaba yadana leptuna lakhibane अरोइबद कंटेंट सिंग असिगी मरकुइब पाउ खरा असिब पाउ दमजरिबा मणिपुर लोकल न्यूज यूट्यूब चैनल असिदगी यंगबेरिबा पुनमक पथागजरि चैनल असिन अदोमदा कानारबदी सब्सक्राइब तौबिद्रिबसना सब्सक्राइब तौबिरम लोइनना लाइक एंड शेयर तौबसु काबिगनु पुनमक पो अमखाना थागजरि